بزرگشو گپ میزنم که باید که خیانت نکنه بگین رسا یگون شما بدزین یگون کار خیانت کنه یگون شما فریب کنه کم خیلی نک زینهار نکنه رسای فرد و روزی قیامت رس به ایمان میشد دیگه دین دایکو فرد و روزی قیامت نمیشه سر پلیس رو میگم من نمیدانی چیو ایمان تبته میگه حقارت میگه دلیر افیسر خطابت میکنم اگر یک بار حقارت کنی یا بار رزبار کنی صفحه استفاده میزنم دیگه تمام بگم که بود یگون ویدیو بزی بود میکنم دلیر جانی قند ما بابای قند صدوات اومده که خب در کاورش رزباری بابای قند در صدوات بابا گوش بابا اگر که 200 تا دوست داشته باشی 400 تا دیگه دشمن داشته ای در کامنتاریا تو طالباندگی اومدگی تو گدایی اومدگی گپای قبه هم داره که من نمیتونم تلفظ کرده در همین ویدیو خودم در سر سود خدمت کردگیم میدونم سلام دوستان عزیز خوش آمدید به کانال آموزش یوتیوب برادرها ویدیو امروزه درباره بابای قند میروه گوش کنید برادرها بابای قند صدوات اومدگی خب دین یا ویدیوش برآوردیم در کانال بابای قند بابای قند نرسونم که در کاورش رزباری بابای قند در صدوات 200 کس اگر که باز 20 مینوت بابا گوش بابا اگر که 200 تا دوست داشته باشی 400 تا دیگه دشمن داشته ای برای چی بگو وقتی که شما نشونه که رزبار بابا در بازار صدوات کامنتاریا ده میدروی در کامنتاریا تو طالباندگی اومدگی تو گدایی اومدگی گپای قبه هم داره که من نمیتونم تلفظ کرده در همین ویدیو مثلا ای بای برای که مردم تماشا میکنن شما من نمیفهم که شما خودتون در گناه میگیرین خودتون میدونین که آدم هر یک سخنش چلکاش ختمه نویسه همه نویسته میشه سخنهای تو خود در گناه میگیری چی در کار همین کارا خب مثلا اینا من طرفی دشمنای بابا رو میگیرم باز بیسین 1 مینوت نگاه کنید من طرفای دشمنی بابا رو میگیرم اینا یک طرف است طرفی دشمنای بابا در پراتفی است بابی گوش کنید من پراتفی شما شدم دشمنا گوش کنید دشمنی که مثلا اکنون نمیگم که دشمنی که باید را قتل کردن دشمنی که گپی بد مینویسه در کلاویاتور من پشت شما میشم طرف بابا منم رنگ شما گپی قبیح مینویسم اینا یکنی ماشید بابی را ببینید که بابی ازمینیت چی داره نشیده بابی کاری خچه کلیسته شما ما مینویسیم بابی کاری خچه میکنه گپی ما یکم رزولتات نداده است یا ویدیو دا نرسوندیم دو تا ویدیو درسیم ما هر یک ویدیو دا مینویسیم نگاه میکنیم که بابی یکم خیلی تغییر نداد خودتون دیدین بابی یکم خیلی تغییر نداد بابی کاری خچه کلیسته خب انا که نگاه کنید برادرها ای گپ دل بابی را سیاه کرد دوستای بابی را دلش سیاه کرد انا که ای کاری بد گوش انا که کاری خوبه میبینیم من طرفی بابی شدم پشتی بابی را گرفتم طرفی دشمنا میستم گپی خوب مینویسم مال شما پراف شما در گپ نیستای یکم گپی بد نمینویسم فقط گپ نیستای خوب شما گپ شما معقول کاری خمونه پیش بردم انا که در بین سودیا میسته برای خلاص میروره نگاه میکنه که بابی کاری نیک یکم گپی بد نداره فقط کاری نیکای خوب مایلش خاینه یک گناه دو گناه مثلا 10% گناه های نه که 20% گناه های نه که 80% اول گناه نیست ایکو از طرف دشمنان نگاه میکنی میبخشه من شما رو دشمنم نمیتونم گفتم من نمیخواستم یعنی شما رو دشمن بگم شما مثلا برادرین مسلمانی خمونین تاجیک خمونین من یعنی دشمن نیو شخصانه که گپی خبر مینویسین نویسندگی شما 100% فقط گپی بدای اما سودی بیچاره هم که همین تا نگاه کنم بابی را سفید میروره شما را سیاه میروره اگر در محکمه سودی بشنونن تو برای چی خودم در سر سود خدمت کردگیم میدونم نگاه میکنم مثلا مفتش نگاه میکنه که گپی بد گپی خوب یا گپی بد در اینجا گپی خوب در اینجا نگاه میکنم گپی بد این مردک مثلا 20% گپی بد شما 100% البته که سودی پشتی اینا میگیره برای همون برادرها همین نویسندگی شما یکم از رزولتات ندارید شرط نمیدونن که بس که نمیکنه بس کنین گپی بد نویساندن بس کنین همین یک بار اهمیت بتین همین گپی بد در هیچ لازم نیست فقط ادالیتش میکنن لبای کس ادالیت میکنن شخصا ما دوست دارم
пашти ҳама каналода достур мака ҳамада не шахсоне ки мада давират мекунанд ма 3 сол шид масалан блогери не ами каналода заниматься мекунам мада давират мекунанд меган ки акаи омӯзиш ютуб ном та намедонем ҳамин намеша ки канали моро администраторш бишавӣ мо тура доступ метем ту айдурун регулировка каранги ҳами каналоро пашти бисёрша регулировка мекунам доступ дорум ман фақат безор шудагим дар як рӯз то 500 та комментария удалид мекунам гапи қабе чорнто намекунам фақат удалид мекунам ки нанависем наброя ҳами я мардами дига нахонам ҳатто талаффузи ҳавай гуноҳ дар дига одам барои мо намехоҳам ки масалан ҳам ту гуноҳ бигирӣ ҳам вай барои мо дӯстшен рафиқшен гапои хуб нависен агар шумо дар каналои ютуб дар кор боша ина ватсап мо рӯи экран дай бигирен каналои ютуб шуморам пешавӣ кунед шуморам айдед ягон чӣ надоред камӣ надоред гап дар сину сол нестай канала биги турам видео ку турам биги пешавӣ ку чӣ вақт бахилӣ мекунӣ биги турам видео ку ана ба гап дар гуҷай гӯш кунед шахсе ки гап дорӣ мисли видео мисли дед мардакша биги видео ку буро гап зан рӯшо чо мекунӣ дар клавиатура менависӣ буро мнение дорӣ мнение хита буро дар видео гап зан рӯшот гап зан лицота нишон те бугӯ ки ман имҷазда гапи ту мада маъқул нест ман неправам то есть ту неправӣ бугӯ мнение хита вақте ки ту видео кардӣ гуфтӣ мардум интихоб мекунад ки ту рост гуфтӣ ё не айрӯи комментариёт бифаҳм ки ту ҳаққӣ ё не агар ки ҳақ бошӣ бародар мегирем дурустш мекунем чӣ гуфтем боқӣ хонаободу сарбаланд бошем бародаро ма ответ видео дар ҳеч кана будӣ дар шахсоне ки клавиатура гапои бад менависен ма дар ҷавоб натен гапи қабе нанависен ина пешакӣ мегӯям ки бародаро гапи қабе дар комментария нанависен фақат мнение хитона ба гапи хуб бинависен муомилаи хуб ма ягонта дашном накардам ягонта масалан аз семья лезӣ накардам падарта ахорат накардам модарта ахорат накардам апохориш кар ахорат накардам просто ба гапи хуб фаҳмондум шумо ҳам метавонед ки ба гапи хуб бинависен ҳар касе дар комментарияи ма гапи бад менависа ӯ номардай бародаро ина мегум бо як бор дига ҳар касе дар комментарияи ма гапи бад менависа ӯ номардай агар мард бошӣ занг бизан гапта дарун гап зан ай пишти экран гапи бад нанавис ҳеҷ вақт ин ноҷавонмардиай гуфти яхе одамо ноҷавонмардиен вақте ки занг заден қатин гап заден мо шуморо мард ҳисоб мекунем аммо гапи хуб нависонден шерои нарен хонаобод сарбаланд бошен ҳаматонам ба бародаро дӯст медорам ва дар хубӣ бародароне ки доруи гиёҳӣ дар кори бародор тамоми шаҳрҳои Россия дастафқаи мо бесплат дорем барои мард барои зан барои простатит барои хароб шудан барои фарбе шудан барои любой чӣ дорем ватсап да муроҷиат кунем тамоми шаҳрҳои Россия дастафқаи мо бесплат дорем нигоҳ кунем бародаро барои одамое ки бефарзанданд фарзанд намеёванд мужскои сила барои желудка барои геморит барои иммунитета баланд кардан барои одамое ки ҳамхобагишон сустаи барои простатит доранд барои ҷигар сустав ина бесплодни женский ҳам буда яъне занакое ки гудак намеёванд ина барои инорам